Kapitan Inteng. Ay, asino ay, di ka na nga pataray iti motor na iti rabi ay. Makatitiling. Ay, ni kano pari badong. Ay, Adda kano ginatang na asigundamano ang motor. Iso ti kanayon na apatarayan nga uray rab-rabi eh. ay agraraman apare ba daw. Naadaan lang iti segunda mano ang motor. Kunamlan are iti kalsada. Wen nga rod ah. Ipalastog na matan ti motor na. Uray ko maa, no dinagnisip ti rumwar nga asok ti tambutsuna. Ay, baga akto no akita kami. Amo na materaramidan na. Di na pa'y ilabas diti asidag ti balay, tapno saan amasita. Saan nga iti amin agundaway kat makalise dahi apare ba daw. Anya ngay nga rod ti aramidam, Baga, saan nga pataray ka na yun iti rabi eh. Amo na nga oras ti panaturong. Uray ko ma, no saan ang naariwawa ti bulok ang motor na. apay inteng, anya ti aramidam, aldawan ah. Apay di mo makita nga agsilsil po na. Na, anyat orasan, day takat silpon ti into naram. Ne, apay, kanyat problema. Ay, agkabaw kan. Mala daw kan ija barangay hall. Kababain ka dagiti tattao amang ururay kan ka ijay. Si kadag kabaw, dungo. Anya, pag ko na amasyak ti agkabaw. Eh, anyat ti aldaw ita. Kita am ti kalendaryo. Ha? Ay, Domingo mat gayam. Isumat lagayam amayat ti sisikawilam. Ay, inak man garod makinisa. Ay, awan mo. Nalipatan mo til daw. Ay, ibagam to kan ni Kwarog. Ta itulod na ka. Iti motor na, ha? Apay no si kangaminan. Amangan mat no agpasada ni Kwarog. Mangtad ka man kayo di gatang ko iti gasolina. Saan nga gandar ti motor ka? Awan kwarta. Adaya inted mo kanyak a kwarta. Ay, kasano nga rodin nga eh. Sa payagpatarayak kumamanay. Di ka lamabain. Pataray ka la, pataray. Nakaungungor ta motor mo. Katawaan da ka. Apay kumakatawaan da. Ay, umapal da kidi ah. Tawan motor da. Day takat sigunda manon a motor. Ti apalan da. Wala, mangtad ka kiday. No, day duldulin mo a kwarta. Awan ko naklang arudan. No, awan ti gasolinam. Danom ti paggasolinam. Kanya, danom. Mabalin na yamay. Ignorante ka talaga. Anya mo ti kaslak ko, wow ti ungor na ang motor alimabas. Ay, makapakigtaw. Ay, anya pa'y ngay. Jay imbaga ni Inteng nga ari-ari ti kalsada. Asino nga ari ti kalsada? Ay, asino pa'y ngay no din ni pari badong. Manipod addan motor na. Kanayon nga agpataray iti kalsada. Isuka di tigimatang iti daan ang motor ni Kajaw. Wen ka no, Marey. Sinukatan na iti anak ti baka. Ay sayang jay baka. No ilako nanto, kalpasan ti sumagmamano abulan. Mano aribo ti mapaglakwan na. Ngamjay motor, sumagmamano abulan, ag goodbye. Iso nga rod nga inlako dati motor, tadaanan. Kat ginatang mat adagos ni kabadang. Ay, win nga rod, Maray. Mala, ay. Anya ngay nga rod, nukas dyan ti pakaragsakan na. Isim man takarag-karag at tricycle mo, usip. Ano naglawat apang ipagnaan tatabadong. Apay nga ilisik. Apay, di mo makita. Alasong-lasong dita. Ha? Imbag dita nang iparkingam ah. Ta, saan nga abot-abot? Talaga mo't adita ti paradaan. Saan mo't nga mabaling nga iparadak ti tricycle ko dita kalsada? Ilisim basay. Ta ipagnak, dahito yung motor ko, dita nang iparadaan. Nangalamit ti kastangay tatabadong. Ilisik ti nakaparada at tricycle ko tay pagnam ti motor mo. Padong para kunay, di mo pala ilisay. Padong para man ang dapagbayad mo. Nakaparada, padong para. Nadamag ka. Nagsubang kayo kano kani pare ba daw? Basol na mo ngaming kapitan. Ay,
Di mo patpatulan da dyan talakayan. Pasensya kan. Ta si katag kabanwag pailaan. Wait. Rumbeng ka da, di pakpakita na. Kain ibagbaga na. Nakaparada lang ti tricycle ko, iji nagparadaak apag na anti-motor na. Ibaga na nga ilisay. Nya nga da dyan, kapitan. Di imbagam ko mga iti kalsada ti pangipagnaan na tapno ayos na. Isumot ti imbagak. Lasong-lasong kano ti kalsada kap. Ibaga na pa apadong paran na kano ti tricycle ko. Anda nga ron samsamantong na dadya akong paray. Akas nga tati pa nagrasrasod na aya. No saan laalak-lakayan ka, pinatiltilakaon. Imbag ta pinasinsaak. Husto tinaramin mo usip. Di mo kabkabilan wano patpatulan tilakay. Tabad! Apay asirig-sirigam day sa motor mo ba daw? Way, kakabaliwak ti pintor na. Kabluwag lang nga abaraw. Uray tapalam iti pintor, nudaan mo ti makinana. Nangisip pa'y ti rumor nga asok na. Kano pagandaram, nagpigsa ti rungaab na, kaslakuwaw. Anya, tal na ka man to yan. Di mo yawan ti motor ko. Imbaga, tanda motor ko, ngam ti awan. Sayang jay baka nga insukat mo dita. Nakitak jay baka nga inwayway da, kat naglukmag. Nagmayat ti pamagina, ngam day ta motor ngay. Kalatlatay. Iso nga rod a pintura, tapno tumarakay, akas kanyak. Ngamita, karurupan pa lang. Ngaminton mapintura na yun, karup-rupak taon. Puurak to, pay day ta motor. Maray, umutangak man iti buggoong ma. Bayadak to no makalako ak itinatan. Kaawatan amang bayag. Sakan to makabayad. Nakaimulmula pay laang tinatangyaw. Agatos ka na, Maray. Bayam, tano adda kwartak, itad ko adagaws. Hey! Anya ka diti parikot mo? Parikot ko ti motor ni Badong ko, Maray. Isukit din ti urnungan na. Paggasolina, ken pagpatarimaan na kano, kas kada pagpapintor na. Anya ngamin tinaknakan ni Kabadong. Ta sinukatan na dayjay a motor. Daan kanumot ngamin dayjay. Jak man amoy ti dayjay a Badong. Jak mo no anya tinapampanunot na. Maray, kasibsibot mo't ni Marito yang anak kami suot. Anya ka diti makagapaw. Kasoron na ti motor ni Badong na. Tila ka no motor na ti ento na rin na. Kat iso tinagsubangan da kan ni Tanod Usip. Uwan nga ron ka na, Maray. Ay, unay kat ni Pari Badungan. Kaslag pampanunot nga ubeng. Imbagamon. Iso nga agab aburido ni Mari Tuyang. Ay, nalabit akanayon nga agapada. Gapo iti dayjay a motor. Day tamo timbaga ni Mari Tuyang. Awan pa'y kano igatang na iti bugoong. Iso nga inutang na tinala na itay a bugoong. Iso nga adda kalintagan ni Mare. Nga agpungtot kan ni Pari Badong. Imbag ta nagranata, paray. Apay ka di paray. No kayat mau. Tagparte iti manaw, iti palay. Umata ka batin iti arak kapag sangwan ta paray. Manok ko lang, paray. Native ka di. Una paray. Nalukmag nga upa manaw. Sige. Tamangi baunak iti gumatang iti arak. Ay, umuna nga ro din iti palay paray. Nagpartiyo ng di manaw. Sumarno kayong taon kani usay. Sige, paray. Apay ngay may kayo diti paradaan kap. Gumatang ka iti may sakes a serbisa. Ito iti igatag mo Ni? Sa dino ti paginumam? Di ka pa agawis mo kap. Umay ka. No maisang pet mo ti ara. Umay ka man. Sige nga rot kap. Umaya. Sa dino ayan. Di balay ni pare badaw. Agparte ka no iti nitip amadaw. Ijay magayam. Diyak umay. Mga agsubang kami manan. Saan? Imbagat nga umay kami. Tas ikati gumatang iti arak. Kanyang iti ko na nakap. Uwin ko na na. Di awanan, ti sakit tinakam-nakin ka.
Nay, anya tilot-lutom. Nasaya at mag. Nabanugak ngamin ang naggapoy di bangkag. Pulutan mi daytoy, kada parinteng. Tapno din nakpagungtan, may papaniti motor. Motor malain. Aramidem ti amay, gapoy ti day ta dungdungwam ang motor. Amo ka di day ta ang motor, ti mangdungukan ka, ah. Saan ka kadi asumanaw? Unay ka daytoy na ya. Asino ti saan ang masuraon? Imbag ka day ta ang motor, ta ikagumaam nga ipaay ti masapul na. Amom daytoy motor, mabalin ko asakayan. Kahit maidanon na, ijay ilay. Angon si kanay, mabalin na ya, sakayan ka, mapan ijay ilay. Awan mo't ni Maritoyang, paray. Mayamon si Tuyang paray. Kanayon, marurod kanyak, gapo iti dayjay motor. Paray, anyak napatpatagan ka. Ni Maritoyang, wano ti motor. Sikaki, di mo't paray. Ang dumamot ti itad ti asawa, kan ti itad ti motor. Ang maminsan, naimimbag ti motor, tahadi nakapapaan paray. Ang ni Tuyang ka, kanayon na nga paay. Kasta, napatpatag nga ron. At motor mo. Ay, yakman mo pare. Pakabwasulak ka day, no kasto ti marik-rik na. Kuano sak. Awan makaartap iti kinapatag ni Banang Dungaw. Isupay lati kapatgan iti biyak ka. Pagkaukan, tamangantan to yan. Ha? Paggawam ta motor mo. Nangagkaw timbagam kin ni kapitan. Anya ko matinanggag mo ngayon bagakin ni Kapitan. Salod sodam di tabagay. Saan kat asyak ti pagdamagam. Ang kakidiagaon, tamangantan. Nanganakaw. Paggaukay ti kanam. Di nak ibaon-baon. Nagalas kita ramid mo. Naalalas pa'y karamid mo. Agpada kayo iti motor mo ang naalas. Ha? Di ta ka man langaw. Anya nga tati pagpaspasog no danday siya bakitan. Manaw mitay. Sa kayak man kidi day ito'y motor. Kagpatarayak manay, kalsada. Di na konsitayin ni parinteng. Kapitag pulutan ka, niti-niti ba manaw. Ay na. Ay na, mahiyatin tikas ito yung pataray iti motor. Nagana sa talaga. Ay, papartake pagpwede taray na. Nabumala si Wakigaw sila. Ilisip pa sa inyo. Ang diretso ba tinitipag ni motor? Awan preno na. Intay arayatan ni pare ba daw? Natindag ka no iti igiti kalsada. Ingka ibaga ka ni Maritoyang. Usep, udam. Umuna kay Jayan. Tapno maarayat yun ni Tata Badaw. Inakmat ijayan ni Nana Tuyang. Ingka na tapno mapan kami matin. Kasi ni pare ba daw? Mapana ka, kapitan. Kasanukan. Intapwak na kamat, jay dungdungwam ang motor. Ay, sinalbag ang motoray. Bulok mo gamay. Diyak mo na iturungain. Dayta ka di pa'y motor mo, ti pangipanam iti amin mo. Ti dungdungwam. Ay, sanan to yan. Si kapay lang, ti kapatgan. Ay, panagman iti ospital to yan. Sakayam ka di pa'y dayta motor mo. Ay, sanan to yan. Isu asuray. Ay, tatabadong agnakum kan. Di mo isukat ni Nana Tuyang iti motor. Ala sigay! Dinon! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Kapitan! Enteng! Bye-bye, Dungo! Bye-bye! Oy, Angkay. Nakadayon ti ba na nagluganan ni Antay? Yung bababayin niyo pa lang. Nakapanawan aya. Awanin na. Na, Di mo to pa'y mangag ti ungor nan. ingka man gumatang iti arak. Darasan! Arak adagaw. Kanya nga, awan ni Anteng, nagi pare. Rabi ay. Man ano ko ma?
kagumatang ta nakalukat pa ni kagawad ko na. Apay ko araw. Papanam. Kita tirsina ni kagawad ko na ang tata. Agpagpagatang ni Uncle ko iti arak. Apay aginaw. Kay, agpagpagatang nga raw. Ibagamkin ko na, abawalan ta ginaw no madanon ti rabe. Nagkunamay. Nailan na, di ordinansa ti barangay. Ito nagbasbasak. Iso nga gawid kan. Tay bagam, day ta, kanya Uncle Mau. Na nga ti ginatag mo nga arak. Jak tupay nakadanon iti tirsina ni kagawad ko na. Tas sinadanak mo't ni tata ba daw? Na, ay adaman nanday dyan nga ginlalaing ako nakon. Anong sinabi niya? Saan ka nuwa mabaling nga ginom iti arak no rabi eh? Talaga nga ginlalaing mo ta. Adda ka no iti ordinansa. Na, apay nga muna. Pud mo ayang adda. Uwan! Naglaingan ni tata ba daw? Talagang agbasbasa ka dagiti ordinansa. Sa dino ti papananta, Kapitan? Kaduan nak John, taing ta makipalot. Makipalot ka ita? San ka magpalpalot idi? Kakaiso na nga awan ni Banang. Ayun gaya man niya. Kada kwartak dito, apang pustak. Sige, kaduan ka, Kapitan. Uy, awan rumbang nga pagdanagam, ta siyak ti makaamo. Sige mapanta, Kap. Day talamang sipsipot kin ni Kapitan ter aramidom si kabadom. Kita sino nga raw niya, ti sabali asiputa. Awan mo ter aramidon na maday. Kanya mawan. Ket no imbaw na ni Kwaraw, gamapan gumatang iti arak, ngay numun na. Kahit man ano ngay. Dakes nga ginom, dagiti barangay officials, nang nangruna ni Kapitan. Yagin lalaing ka man ako nakaw. Ay sana nga ginlalaing to yan. Banbantayak laing, day ta Kapitan. No nasayaat mo laing, taramid na. Awan nga min kahit ni Mariba ng amang bantay kankwana. Iso nga ron asak ti mang banbantay. Na, papanandang at nag-tricycle damay. Day tamanay, ti sumaruno at akwatay. Uring kakidi ni Jebang Kagmaw. Saan mon apakibyangan day tabanag? Napanandangatan ni kumpare ka Kapitan. Maray, nag-tricycle damay. Ay, nakitam gayam ang nag-tricycle da. Kung nakano siya lang tinakakita. Sipsiputag kay, tigunay da. Jak amo, no podotis istoryaan da. Anapanda ka no nakibulang. Anya, Kapitan iti barangay, mapan makibulang. Wow. Ay, aramidin na amin akayat na Tawan nga min ni Maribanang. Apay, nasaya day tangaramay, ti may sa Kapitan, maray. Ay, kat saan Ay. Imbis sa kita na ti pagimbagan ti barangay na, mapan ki di makibulbulang ditan. Isugal nan ti kaawat na nga honorarium na. May sapay day tama di nga ramid na. Imbis nga igatang na ti pagsayatan na day takwarta na, anong san may? Taoray ni Kwarog, saan namat alapdan ni Uncle na? Una, ta may ramraman. Oh, aday ta ni Kwarog, agdamag ka man kankwana. Anya ti damagin niyaw. Sa dino tinapanan ni Uncle Mau. Napan nakimiting iti munisipyo. Nangag mau maray. Amo na lata ti sungsumba na. Siyak pa iti kunayaw. Sinuruan nak ni Uncle ko kaya. Makitam to yan. Hanyat orasain. Di pa'y simang po day ta Kapitan. Alas 8 ni Tirabe ay. Apay anak ko nam day ta. Kita man, saan pa'y anak kasilaw, di ta balay da. Aywan, nagsipngat pailaan. Apay nga ta. Ay kita dapay lang siguro ijay sugalan na. Ay sus, kagura ni Mariban ang dayta. No adala dito'y akat na hajak lamaw. Ay kat sigurado balon natin manay ni Maribana. Anya nga iti mapasamak dito'y barangay tayaw. No kastamot ti Kapitan tayaw. Ay kitawanan mabaybayan na ti barangay tayaw. Hanggang, at damang sipsipot ka nga. Sino? Ni tata ba daw? Yay, Sipsiputan namin agaraw mau. Amin na papanam. na, tapay ka na. Kitain na dagiti madingar aramidan. Na, apay ang damading araramidak. Di pa nagsugsugal mo ngay. Na, kat no ko nakasikret da jay.
Kasano, naamon na. Namuan na, Mike. Jak amon wa sino tinakamuan na. Ay, adan sa mangyar ara sa asken ko, na. Talagang hada. Ay, nakarkaro pa dayta. Ngam ni Antim Abanang no agbantay. Kasla nga rod CCTV dagiti matana. Da, ison sa manan dyan nakatakdar ijayrwar akas lagbang bantay. Isaw ang kail. Ay, asit gakman takasarita. Pare Badong. Parinteng! Pare Badong. Parinteng! Pare Badong. Ibaga mo, no niya tikat mo nga ibaga. Saan mo nga ulit-ulitan dinagang ka? Bambantayan nak, Ay, kito na. Banbantayan ka. Na, tapay man. Nagadugayam ter aramida makalukwan Anya, kalukwan. Agasam. Tanapan kagayam nakipalaut. Naamuan pa dayta. Ay, kito na. Ano kamay, pare? Pare. Psst, 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 psst. No nga sumurot ka kanyak ang makipalaut. Iraman nagpaiti kalukwan? Damdamagan ka no kayat mo. Diyak kayat. Nagloko kan. Amo magudbuya kan. Ha? Kano ba'y? Nabayagin na. Dagitilangin na sa saya at yan aramiday, pare. Kastaya! So asika, agbalbaliw ka mo na. Si kapay mo nga ron ti kapitan. Na, Panunutin mo ta, ti pagimbagan ti barangay tayaw. Naglukot, day tanga inting bating tay. Tapay. Agasam ngay, ibagbaga na kiday. Asumurot ak kano amapan makipalaut. Anya, kahit anya ngay timbagam. Ay, kit saan ko nag Panagbalbaliw akan. Ay, katwan mo't nga main. Kunakin ko na, good boy akaun. Pudno may. Luko talaga na ita akong pari ka. Awan lang ni Maribanang tila mararamidan na. Ay nabadaw, saan ka sumursurot kan kwa na? Ay talaga saan? Takderam, a good boy kan. Wait, good boy akaun. Kwarog, asino ti kadwa ni kapitan nga gininom iji balayda? Dagiti lalaki akagawad. Isumat lagayam asaanan anag jo ti jay maysa kagawad. Siyak ti pinagluto da iti pulutan da. Kasano nga rodan ti meeting me inton bigat agi inom damot taon. Katag meeting kayo lakta. Kat kunamot nga agpatpat nagda nga agi inom. Ay, sigurado nga agpatpat nagdagita nga uminom. Ay, awanan ti mapasamak dito barangay no kastalaang. Agbabartak mo tandag iti opisyal. Asinong opisyal, nagbabartek, maray? Ay, sus, nakangagmanan ni tata ba daw? Ni kapitan, kandag iti kakagawad. Agbarbartak da. Makita yun dahi nga aramid na. Dakas, naramid na. Nagiinom da lang. Mat kadagiti kagawad na, tata ba daw? Nagalas nga ugali ti kapitan dahi ta. Korab, Aw, apay. anya nga, tipulutan da ang kalma. Nagluto akiti adobo akar ni ti manaw. Sikati naglutaw. Katuwain. Apay ngay aday tamotan pulutan dati damdamagam kabadog. Agdamdamag aklag, maray. At dapay nga tanabatay, nga arak da. Si Marono at dinamag mo day tarak. Damdamagit lang nga rod, maray. Adupay ti arak da. Kit na may isa kay steam pagatang da nga arak. Ay, agawid akaw. Sigurado nga gawid ka kabadog. Ay, kit mo na, mala, inakaw. Na, ne. Apay ngay ta sa balin samot adalan ti pagnaan ni kabadong nga agawid. Sa balin samot abalay ti pagawidan nan. Agungutan ani marituyang no kasta ti aramiden na. Ay, marikwanang. Apay, mangrikap kan. Word, maray. Nakitam ni Badong ka, maray. Nakitak kanuin may nakistorya dito. Mangan kami kuman. Awan mo taon. Sa bali tinagawidan na, maray. Sa dino abalay tinagawidan na. Ibagaman, maray. Dita balay ni kapitan. Anya ngay tinaramid na dita. Nangagkumat nga agiinom da kapitan kandag iti kakagawad dita. Napan nakiinaw. Katno ko na naagod buyan. Dinamag na nga meno anya ti pulutan da kapitan. Kat idin naamuan na nga adobo a manok. Napan mo't adagosan. Ay, una yan. Sige, maray. Ay, nakman ayaban.
Barkag gamin pare. Ang tayo kanti aglaw-law. Sige, saan ka pa yan na barkag? Ay, kung mamabarte ka nga, pare. Pulutan ka ba na pulutan? Adobo ang manok ko naman. Kanya data, naisupot. Ay, iyawid ko dito, pare. Dito na ka maluhungay. Sila nituyan ko, pare. Agaw! Nituyan ka. Ay, ayaban na kon, pare. Agawid kan! Pare, agawid ako na. Guri ka. Binagkat mo data kaldira nga ate pulutan. Ada pa'y nakasupot ka nakamalukong. Wayne, tuyang! Umaya ka! Apay deta kaldiraw. Anya ti kargana. Manok, adubaw. Inyawid ko, ta si Dainta. Dapat dito'y tinakasopaw. Si Dainta butlaing. Di ka lababay. Ayawan babayin ko tuyan. No si Dainta pagsasaritaan. Kunak man no good boy kan. Sagpaminsan, kahit saan naka-good boy. Kadwan na, good boya. Ay, ingkay subli deta. Dito kaldiraw. Pati ta kargana. Kanya, manisuyang ina ya. Si Dainta nga raw. Ingkay subli kunak nay. Ay sayang No addagayang pulutan malipatam ti karaim. Asaan kan asumurot kin ni kapitan nga aginawm. Agrup-rupa ka apulutan. Mawag niyan ti manang angkal. Andiyan imbaga na. Kumustahan na ka? Nuan niya ka no ti aramidam dito. Kunab kuma. Agar aramid ang itinasaya at inaldaw mapanak ede barangay hul. Sa anak nga agin inom kunab kuma. Amo namat nga giniinom ka. Nakabuan na. Amo na pa'y anapan ka nakipalap. Ay, nagadon ti chismosa talaga. Agsagana ka kanuin to nagaway. Jesus, delikado man ito ang kalmahon. Na mabalunat man da tao na din na oras. Nagaramid ka ngamin itinasaya at angkay. Tapno at dan tumat i-report mo anasaya at kiniantayin ton sumangpay. Ay na, kapitan! Uray awan ni nanabanang, nasken nga agaramid kalata itinasaya. Ala sige! Dinan tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Kapitan! Enteng! Anya ka di day tayo sur-sur-surmaw, taadumot ababasit akartaon. Ay nanana, aglaklako ak iti pagpapintas. Epektibo dagitoy. So magmamano lang, aldaw nga agaramat ka. Makita mo ang tinapintas a resultana. Agpaiso ka di apumintasak no aramatat dagita pagpapintas. Wala na. Ilakukit din no sana punno ti bagbagak. Adun tinakapadas. Padasin nyo. Tapno mapanaknakan nyo ti bagbagak. Imbagam day ta Ang awan pa'y matkwarta kita. Mabalay nga utangay. Mabalin mat nana. Ngam manayon ang ti presyo na. Tautang kat nga rod. Ngumina kasta kaday. Wen tautang. Saan ko man ang manayon ang ti presyo na? Talaga kasta, nana. Saan ka di ano umutang ka? Kat adamat interest na? Sige nga raw. Alaot day ta may sasay. Inton mayat ti resulta na, mangalaak tumanaw. Anya ka di day ta insangput maubana. Ay, pagpapintas. Tapno saan mat nga aglang-langa da tao abakbaketan. May mayat-mat laeng no asikaswan ti bagi. Wala, tapno di day baga abakbakitan ti asawa. Ay, kastaman ti kayat ko kan ka, inteng. Saan mo nga iparit nga agpapintasak mat? Kayat ko ano ibagadaan na pintas ti asawa. Ngayon tayo ibagada alusyak. Apay, adda ka din nakaibaga alos siyang ti asawam? Awan pa'y matkik di.
Ngam no saan ko siguro atar taripatwan ti bagik. Amangan no adan nang ibaga alos yan ti asawa. Nay, anya tararamidam di tarupan, duya. Anya na tayo pulpulagid mo. Ay, sos, di ka man nagbalin nga ignorante ba daw? Ipakitam la abangkag ti amom. Anya day tararamidam aya? Adda nga rod maited na king kaday ta? Addan to napintasak to. Ibagadan to napintas to'y asawam. Mabalin nakton nga isalip iti beauty contest dagiti babakag. Adayamot beauty contest mo ti babakay. Wala di ka malawlawat, mate. Ay na, kontrabida kay tibiyag ko. Di nakpay suportaran mo't kadagiti kayat ko. Ibagbagak lang mo ti pudno. Kanaw nga da pasalay. Katinton fiesta ti kabildatan Aya, kaano nga dayta? Agtagtagainap ka maday. Maray, ada kamot dito Teresena. Di ka kadisimurot ka ni badong mo, ijay bangkagyo. Saan, Maray? Tamadadaal to'y ping-ping ko alimmaps. Kita agmat ta ibagbagam alimmapsat aping-ping mo. Kas makita mo't Maray, pin mo daw. Saan ka na? When mat ngagpaiso. Ay, imbag ata saan nga agungat ni badong mo, no di mo mapantulungan. Nagpambarak tapno sa anak ang makasuraw. Inaldaw ka day ngagpambar ka. Ibagak nga daramido. Wano, anda na sakit ka. Ay, kaasimot nga rod ni pari badong, no kasta ti aramidam, marituyan. Nay, damig nagbaliwan tarupa ma. Mano nga yan, tinagastos mo dita? Awan, tinagastos ko. Taglaang karamatan ba daw? Anya ti kayat mo sa wine? Inutang ka, no saan nga epektibo? Saan ko nabayadan? Aya, kit itatada nagbaliwan tarupa, di mo ka di bayadan ay. Kat makitan to, ano da pagbayad ko? Ay, garaw mo manay ti kinatiwad mo ngagbayad to yan. Saan ko apinilit nga inutang? Win ang minusar mo. Ayan na nga iti konsensya. Nakamisuot mo tanaggapo iti balay o taglaklako iti pagpapintas na natuyang. Ay, jakman amoy kiday di atao. Umay naksingirin kat awan mo't kwarta. Isumat lagaya man nakamisuot, tadi kay nagbayan. Into na da kwarta, sakon to bayadan. Nandiyak kagkamalay. Pagpapintas ti inalayo kun kwa nana. Ay, bayulay. Awan ka di ti madlaw mo kanya. Nan, tamingmingan kayo man. Ne, pimu daw kayo mat nana. Pimintas kayo. Agyaman nak, bayulay. Tamadlaw mo ti nagbaliwan ti langa. Pumingpintas ka mo't maray. Anya ka di ti aramatam. Jay man inutang ko iti may naglako dito iti pagpapintas, maray. Jay ka din ang ibaga, ana ornong ti utang mau. Nagloko a babaeng. Tapay ngay warwaras na nga adda utang ka. Inton masurunak saan ko abay bayadan. Hay madimot amaray, no utang, bayadan. Nagbayad akto, ano da kwarta? Ngam no awan pay, kanya nga iti pagbayad ka. Apay ngamin nga inutang mo. May mayat no binayadam tapno di na ninayonan ti presyo na. Awan mo't nga maing tinaira na akwartak, maray. Iso day jay, inutang ko na. Apay nga agrik-reklamo ti aglaklako iti pagpapintas. Di ka kadipay nakabayad. Saan ko kit di abay bayadan Ang umutang at tumanang. Ay, kasano apautangan na ka, no di kamot agbayad. Awan nga rod kwartak, maray. Ay, di ka lako man imutang no awan mo't gayang pagbayad mo. Apay, di mo ka di kayat apumintasak maribanang. Saan mo't nga iti kasta, maray? Ang kasanumotan nga, di pagsapulan di tao. Unay kamutan, maray. Imbes asyak ti isakit mo, takumari ka.
Angam saan? Tadi aglak-lak ko ti sakit mo. Anyat ti maipaikukan ka. Ay, Kapitan, ireklamo ni Nana Toyang. Adda inutang na ngam di matagbayadan. Ay ada pa managnak mo nga ada inutang na kan ka. Wen, Kapitan, adda pinirmaan na. Kita man. Daytoy, nabayagin nga inala na dayta, Kapitan. Malalata pa ayabak ni Marito yan. Nagsubli kayo itong bigat Tagsasango kayo dito barangay hulwan. Sige, Kapitan, katagyaman na. Nasa o kanyak ni parenteng, en reklamo da kakanaw, di barangay hall. Oray mano a reklamaw, awan bibiyang kaw. Sika, tiyaw awagan da at tiwag ngagbayan. Apay, di ka mabayin. Anya ko mati ka bayin ka? Ayat mo lang nga da pagpulagin mo di taropam, imutan kan. Puskul ropa ka kidiya. Anya ka batang? Imbes asyak nga asawam ti kanunungam, dayjay kit din a babae ti maskan kanunungam. Kasano a kanunungat ti mading aramay? Saan aga puta asawa ka tuyang? Kit konsintin ka bitay. Ay madiya. Awan nga rod pagbayad kaw. Kita pa nga may imutan ka, no awan mo't pagbayad mo. Ita, naurnungan kan iti utang. Kasano itan, Mare? Nagreklamo mataglaklako iti pagpapintas. Apay, mabalin ay apus-pusendak no talagang awan pagbayad ka. Ay, amangan no ipabalod na ka, Marituyan. Mabalin ay ang ipabalod dak nga pulang iti basit nga utang ka. Angam kasano apautangan da ka no agdinamag adi ka agbaybayad iti utang mo. Oray didak pa utangan, awan na sakit bakrang ka. Ay, madi ati kasta kapanunutan ti may saan nakautang. Ay, pasensya. Angam awang nga rod pagbayad ka. Anyangay nga raw karamitan. Natangkan ti kinatiyod ni Nanatuyang, idi nakasarita. Ipatag na adi na kanubayadan ti utang na. Ay, kasta nga ro ti bagbagana. Ay, kasano nga tan ti trabaho jay tao. Kat dayjay lakan ti pangnamnamaan na. Sapay nangina ta kumpleto gayam aset inala na. Pimintas nga agpaisaw. Ngam agparikot ni tataba daw. Padi na mo tulungan ijibang kagda. No natangken ti ulo na. Adda karbengan jay nakautangan na nga agdarom. Kapilitan na kasta ti mapasamak. No di nalata kaya ti agbayad. Ay, kababain ti makautang iti pagpama at laeng. Naimbag kumaan no bagas ti inutang na. Saan mat tapagpapintas nga laeng? Awan lat dinar aramidan. Unay kat ni Nanatuyangan aya. Pimintas ti rupa na. Ngamaday, ti kaunggan na. Ay, win nga rod Nagturad nga imutang. Angam di na mat bayadan. Agsango gaya bon tay aglaklako iti pagpapintas kan ni Marituyang kapitan. Ay, wen kagawad. Paayabak ni Marituyan tasong bata na ti reklamo dakan kwa na. Adda ka din nagpinirmaan da? Ay, ada. Nailan na di dyan nga utang ti inala na pagpapintas. Kada aglabas ti bulan, kahit ada anak na. Kasano no di nalatabayadan, kapitan? Adakan kwa na. No ijay ilit ti pagsangwan da. Naunday ti gundaway a panagbayad na. Ngam di namat ngamin bayadan. Iso na suron, dyan nakautangan na. Iso nga imay, dito'y barangay hul. Maray, madlaw a talaga tinagbaliwan ti langam Pimintas ka a talaga. Ay namaray, agyamanak iti panangidayaw mo iti kinapintas ka. Iso na laeng, paagsango kayo kanon iti nakautangam. Oray agsango kamay, tadinak mo't mapilit nga agbayad. Nawan kwarta, awan maramidan na. Ay, Maray, saan ko akanunungan day tanga aramid mo?
Oray di nakanunungan, Maray. Anya nga no jay saan mo ako mari ti kanunungan, ay katawan mabalin ka. Inteng, saan ka di nga inton bigatan ti panagsango da Marituyang? Kanya nagreklamo? Ay, ugan. Ay, makita ano niya ti aramidan ni Marituyang ita. Natangkan kami ti ulo na dungo. Ay, pinadas ko a kinumbensir a bayadan na laangan. Ang adumat na pambar na. Hey, oras sakmat. Kinumbinser ka, tapno saanin adumanon ije ilay. Ng agpakalain ni Marituyang. Ay, isupay ti masuron, idi binalakadak a bayadan na laangan. Ay, tikat kanon sa balit ti kanunungak. Imbes nga iso ako marek. Makita no kasanaw asong batan na, inton agsango da. Itatanda kayon adwa dito barangay, haul. Ipalawag mo no niya tinapasamak. Sika, nagreklamo. Imutang ngamin ni Nana Toyang iti pagpapintas, kapitan. Imbaga na bayadan na. Manon abulan tinaglabas. Di mo't laag bayadan. Sapay jay nangin at inutang na. Marituyang, apay, adi ka agbayad. Impilit namat nga impautang, kapitan. Saan ko nga impilit, kapitan? Dinamag na, numabalin ti utang. Imbagak mat ama na yun at ti presyo na, no utang. Kat imanugot. Adto ti pinirmaan na pa yun. Nagbayad akto, ano da kwarta? Angam adamat taning ti pinirmaam, Nana Toyang. Kat nadano nanday taataning na. Anya ko mano na danaon, awan nga rod pagbayad ka. Ay lading itik maray. Ije kanu ilit ti pagsangwan niya. Mangala ka kanu iti abogado. Ada kanu dua akabagyan na nga abogado na. Anya, abogado. Ay saus, pangalaak nga iti pagbayad ko iti abogado, kapitan. Ay, awan mabalin, taday tati kinayat mo. No nagbayad ka dito, di awanan ti problema. Ay, pang-aasim, kapitan. Tulungan na tapno sa anan nga ijay ilay. Tila ang panagbayad mo, may ti solusyon, maray. No agbayad ka, nalpas ti problema. Alang arudan, kapitan. Agbayad tapno sa anan ang maipan ijay ilay. Awan pagbayad ko iti abogado. Sa anak ko nga umutang no awan pagbayad ka. Ay na Toyang. Ti utang masapul abayanan. Ala sigay. Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Enteng! Ni Kapitan Enteng! Ay, makapakatawa! Yan niya, Maray. Ay! Ano tikat katawa, tagkatawa kami mo't ka ni Marikwanang. Makapakatawa nga raw. Ay, bayamon Maribanang, no kayat na nga agkatawa nga agmaymaysa. Istorya mo't akada kami, no anya tikat katawaam. Diyan nga rin kaya't nga istoryain. Sige, agkatawa ka lang dita nga agmaymaysa. Ag-istorya kami kani Maribanang. Sige, Maribanang, ag-istorya ka man mo't iti makapakatawa. Kastoy na. Kasanungay ang makaistorya ak, Marikwanang. Rugyak pa lang ti agsaong ang agkat katawan ni Marituyan. Ay, sabay pigsaan namot nga rod-rodan. Makatitilan. Marurudak iti dayjay atuyang. Ano naman ang tinaramid na kan ka, tamarurod ka. Ay, awan mo't kit di kumanatawa nga men. Di mo pa'y kaya't naragsak. Di namot nga rod ibaga no anya tikat katawaan na. Ada siguro secret na. Ay, pinanawak ijay tersena ni Marikwanang nga agkat katawa. Ay, maumak talaga.
Gusto na, Marituyan. Katawa ka mala, katawan. Na, Ay, nay, ayan na ngay ni Maribanang. di mo nadlaw, apimanaw. Pimanawan? Katawa kan tumat nga may nakatawa. Ay, anya ti orasan maray. Maluman oras ti panagluluto itan. Ay, malam gaya man. Di mo nadlaw ti oras? Agawidak nga rudin maray. Ang subli at tumanay ninton bigat. Apay kumangag subli ka. Ay, kasi tisigod ah. No, may kalaang agkatawa di ti Tersina. Uray saan kan nga agsubsublay. Kunaking ka nga, gawid ka da gusto, may kaagluto. Kay nagawidak mo tinadagaws. Mano nga oras ka na panakin, inistorya ka na kiti ko kumarem. Nakiin in istorya, kaya mo napana lang nagkatawa. Anya, Ayun na yan. Kasta unay ti apal kanya dagiti ko kumaray. Damag noan niya ti katawa. ay ket ore asino mo't talagang agdamag da, no niya tikat katawam. Jakim bagbaga aging ka narurod da kanya. Anya ay ang amin tikat katawam. May saka mo. Kaya't mo matamamuan. Ibagamon, niya tikat katawam. Masapul ayang addarason na. Basta agkatawa ka lang. Tapno ibaga dagiti tattao nga adote kwartam. Ay, wala niya. Lumabas nga ta ni pare inting dito'y balay, inton madamdama. Tapay. Ay ket pasikatak tapno ibaga na nga do ti kwarta. Tare, nakabulsa mo dagita imam. Tilamat madlaw mo. Kahit limabas ka gayam dito'y balay. Dapay ka di sa bali ang mabalin na pagnaan nga agawin. Manipo di ta barangay. Nuusan adito'y arubayan jam. Sa bagay magkidiya. Apay atilat na nagkatawa ka. Ay, kasta ang amin no do ti kwartak paray. Aya, ay imbagman ta do ti kwartam. Ay lapsan ka nga ro din ta gawin akon. Urayan na kon ni Banang. Ta adanti honorarium ko. Kasanungay, ayan anay dahito inyawat mo nga honoraryum mo, inteng. Nagbasit mag. Sen kan nga reklamo. At least adda ngam ti awat. Ay, nagrigat lakit din ti kastoy. Ay Ikanak ton iti pagmerienda. masapul pay la ayang agmerienda ka. Una. Ay, isupay manen amaksay dito honoraryum mo. Narigat mo no mabisi na na. Umay ka manen agkatakatawa dito Tersinak, maray. Apay, dakais. Bawalan ti umay agkatawa ditay. Saan mo't kide? Imbag ko ba no ibagam no anya tikat katawaam? Ay nakastuyak lang maray no adote kwarta. Aya, Jak malapdan ti agkatawa. ay katun, talaga. No ado ti kwartam, talaga naragsak ka. Aw, naawata mo maray. Ay, wan, maray, maawata kaon. Jak mat nga rod makakatawa akaskan ka, tawan mat nga rod makukwarta. Isugayam akatawa ni Marituyang. Taado ti kwartana. Ay, kasta gayam. Mas daawak laang ano nangalaan na matiti kwartana. Kat ado siguro at tinaglakwan da iti lako da nateng. Saan damat nga agmulmula? Ay, agkatawa. Ken naragsak ak kumamat maray. Hanggang nagbasit mo tiinyawat ni inting nga honorarium na. Isukat day tapay ti pagladlading itak maray. Tasaan damat langan nga ipangpangato ti honorarium mi nga o opisyal. Iso nga i-budget ko anaimbag to'y kwarta nga inyawat ni inteng. Tanay, nagadumat a paggastusan. Nagpudot laki din ay ti panawon ita pare. Sungaron nga imayak nagtugaw dito'y sirok ti mangga ta presko ditay. Nay, dahil sa mo jag lalako iti ice cream pare. Isumit. Ay kitaya pa ba? Gumatang ka? Apay, di nala kaya't mga libre mo tayo. Una.
Day talaga yan. Basta, si Kapitan. Ala, ayabak. Ay, Naibos man pare, di ice cream mo. itay pa. Uray siya pare. Nagbit mo ta maibos ta ice cream. Ay, nagawid ka nga ro din. Papagawidin na nga. Aldawan. Ay, una niya. Mapangugayang bilangan di kwarta ka di balay may. Katawa pa. Ngagangay ka doon ti kwarta na pare. Ang lang harud. Yung kabilangan ti kwartam. Kung ana nga do ti kwarta na. Isumutag pa libre. Dos na asin, piso a mantika. Apay dagita, maray. Isungarod ti gatangek, maray. Awanan ti dos kan piso a magatang ita. Ay, awanan? Yan na kitaan. Agkat katawa man ni Marituyang. Siya ka di ti kat katawa Marituyang. Kay, asino kumapay nga Nangagaw! Unay mo't day ta duskas kada pisaw. Yan anay kung arod daytoy honorarium ni Enteng. Di mula tultuladan ni Marituyang anagado ti kwartana, iso akanayon anaragsak. Ay, pudno marikwanang! Pudno launay! Agmerienda akman langan, tamabisinak. Ay, ilibrinak man mamaray. Na, si kapay mat nga ano ti kwartana ti agpailibre kanyak. Sige man, Maribanang. Ilibre mo ni Marituyang. Wen man laangan. Ay! Sige ay Mari. Ibagam kan ni Marikwanang no anya ti kayat mo ang meriendaan. Tasyakon ti mang bayad. Mas taawak kan ni Marituyang. Apay manin. Kuna na nga ano ti kwartana. Ngam isumat ti agpalibre. Hey, agpadada ka ni pare badaw. Inlibre mat ni pari badong. Katwin. Na, payan dagi dyan nga agasawa. Bayamon. Talaga kasta dagiti ado ti kwartana. Ay, pudnon sa asaan da akayat ti aggastos. Saan ka ako manatawa, Mare? Tamo ko nga ado ti kwartam. Ay, kitag katawak lata, amaray. Naragsakan gayam. Ay, saan mo nga ipalastog nga ado ti kwartam ta delikado. Tapaya delikadaw. Nung ay hold upan da kayo kanibadong mau. Ayan da nga idagita a hold upper. Na kasla birbiro kampay no sa dino ti ayanda. Ay, katbay nga umay da kami hold upon maray. Ay! Na Agdamot ni kumparim abadong di taruar. Kaya tagparang. Agpailibrin tumanin. Si kapaymat nga awan mako kwarta na ti pagpalibrian na. Mas daawak ka. Ay, nalaing dan sa laang mat asumao. Sumot ti paglaingan da. Ay, tinakabutbuteng. Amangan numasiiman idadagiti agkaiwara ahol dapper. Uwan na. Ay palagi pamday dya kumparim inteng. Ibagam asaan daunay nga agpalpalastog. Makamuda iti biyagda. Apay nga ibagam ti kasta kat sikat ti kapitan. Ay, uwan gaya man niya. Ala, ing kakasaritan ni kumparim abadong. Taad da ijeruar. Paray. Nagkita tamanan paray. Uwan man. Agilibre ka mutin ang arod paray. Diyak kayat. Ada ibagakan ka. Isuadenggan. Nya day tangay. Di man ipalpalastog ka ni Marituyan ti ado nga kwartayaw. Nay, saan mi nga ipalpalas to ga? Agkat katawa kami lang may kinituyan ka. Di ka katakatawa. Ha? Anya, kakidin pare. Lapdam nga rod, no kaya't may nga katawa. Baka mo kayo. Kita amda ka ba dong kan Marituyang, Maray? Day, itaman pa'y anagkuyog dagita adwa. Naka-holding hands dapay. Naglugan damot iti tricycle. Papananda nga ta. Mapandamot siguro ag date When siguro
Da kayo ngay mat ka ni Kapitan. Kaano kayo nga update? Inton maala na siguro, jay bonus na. Ang mabayag pa'y samat. Mabayag. Manupay abulan ti urayan. Ay, awan latang arun ati mako kwarta da tao. Imbag pa'y da pari badong kan marituyang. Taadulat ta ti kwartada. Apay, di mo nadlaw ay ako ba natawa da magmag na. Kaya't naasawan, ado ti kwartada. Naragsak at talaga ti tao. No ado ti kwartana. Apay nga, itasimbardang da ito'y tricycle. Aywan. Sapay dito'y pa'y matawan ti matata o tinangisardangan da ito'y barbasan a driver. Ay, apay nga insardang mo da ito'y tricycle. Ijay ilay, ti kunami apapanan may. Hold up da ito'y. Ha? Ay, sas, Hold up! apay nga hold upan na kami. Ato gayam ti kwartayo. Kunadalaang dayjay. Namati ka matan. Ala, iruwaryo ti ado a kwartayo. Ay, awan nga raw, ipapilit mo kideng. Kaya dyan ti matay. Ay, badaong iturong nandi paltog na kadata. Ay, damati kami. Paltog-paltog lang day ta. Plastic. Anya ba lang dyan aramitan nyo? Iruwaryo ti kwartayo. Ay, uray kapkapan na kamay. Igatang milaang itibuggoong na iti kwartak. Nalastog kami laang. Iso nga ibagbagami nga ado ti kwarta, may. Sige, paltugan na kami. Danumot lang, tibala na day ta paltog mo. Nita. Uray paltugan na kamay. Awan ti maalam a kwarta ka na kamay. Umay mi man i-report yan na pasama ka na kami dito sa salugan, pare. Anyat na pasama ka da kayo. Hinuldap na kami. Hinuldap da kayo. Ay, kunakon kit. Di kay ngamin agan-anad. Binagaan kayon. Ikat katawa mila ang mitakin ito yang kau, tapno ibagayaw nga do ti kwarta may paray. Ang kinapudno na. Awan, ti makukwarta may. Ay, day tati maala ti para mag-ataaw. Ay, agpasimple kayo, ura do ti kwartayo. Kasano tayo ngay amatiliw di hold upar. Apay mabigbig mo. Ay, basta barbasan paray. Isound di hold upar. Ay, imbaglakit din ta saan nakabarbasan. Apay ngagkatawa ka, maray. Kunak, gumatangak. Naglag ka, hiday. Amo mo't siguro, ti kaya't asawan day ta, pa nagkatawak, maray. Kwarta, kaya't nasawain, ado, ti kwartak ita. Saan ka unay, maray? Amangan no isaruno na kamo jay hold upper abarbasan. Ay, talaga nga da, maray. Wun, iso nga uray ado ti kwartam, saan mo nga ipadlaw? Pasimpli ka laeng. Alam, lakwan na kiday. Ay na to yang. Adaman ken awan kwartam, nasaysaya at adi mo ipadlaw. Ala sigay! Dadan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Marito yan, Romuar Kaditan. Awanan, diag singsingir. Sigurado ka, Maray? Wan, di mo ayan nanggag di motor na pimanaw. Ay, nasaya at matngaraw no pimanawan. Namin anon nga agsubli-subli day tangag singsingir kan ka, Maray. Mano aya ti utang mo kan kwa na? Ay, jak man amo di tangag singsingir. Tanagkagat nga umay agsingir. Bayadam nga minin atap no saan nakaasublia-sublian. Eh? Ni ba dong kaw ti akin basaw? Di nakikan iti pagbayad kaw. Kahit agdanayon mo latang arodan nga ilamlam mga anti utang maw. Karni ti baboy, gumatang kayo. Mabalin ti utang! Ay, wala. Ipapautang kumit at talaga dagitoy. Maray,
Umutang ka manan. Nalaingak mo't ngagbayad. Na. Aw, umutang ak iti 2 kilaw. Ay, 2 kilo nga. Areglado na natuyang. Adda si daintan ba daw? Ay, nakalamit ti dayta. Karni may ta nakasubat. Inutang ko Manay, amin mo't langan utangan. Isugayam ti uso ita. Kahit ada pagbayad mo, no may nakasingiray. Ay na, saan mo pailaan ka di a problema ang ti pagbayad? Tinapatay, naimas ti si dainta ita. Mala, mangaron kan, taagluto akaw. Karni ti baboy. Ipapautang ko. Agala kayon. Banang, ay ipapautang na kano. Ay, awan pagbayad ko iti dayta. Ay na, agala kayo kit din kapitana. Ay, saan? Utang daytoy. Ay kapitan, manungay a kilo ti alaan niyo. Saan mo't akayat ni Banang? Narigat ti agbayad. Iso nga anusan men ti agsidalatan iti papaya. Ha? Ay, pasangit mo't dahi taas si dain. Ay. Sige, ingka agisursur ijay sa balay. Tadyak kayat ti umutag. Ay, jakla kayat ti utang nga utang, Mare. Oray siyak, Mare. Jakmat kayat ti adda utang na. Ni Mare tuyang, nagbig sa ti pakinakam na nga umutang. Bilibak man kan kuha na. Nagado ti utang na. Angem, ado mat ti agsingir kan kuha na. Katuan. Ay, sana bali, Mare. Tanalaing mat nga aglemeng ako nam. Wan, Mare. Dahi ta, ti paglaingan na. Ay, saan nga ta amabambanog nga aglemlemeng? Ay na ba daw, ipadas mo man day to'y t-shirt. Nangalaman dagitan. Inutang ko Manay, Kahit anya ngay, 1 month to payment. ay na, nagaduntot utangan maya. Ipadas mo kit dain. Reklamo kala reklamo. Si kalangaro din ti alaalaak. Kit pangalam nga ti pagbayad mo iti dayta. Imbagak ay abayadak. Ha? Ilim mga tulatan no umay daag singir. Anya? Waraw, adda ka di madlaw maw. Makatudtudong na saa. Sana dayta panaway, tidak na kamatay. Ha? Hoy! Kabarbaro dayta t-shirt mo Nasayat mo, tanadlaw maw. Bagay kumudlaan ka day. Bagay maw, at dating maraki ka. Kahit asino nga, tinatartaraki ka na kamay, kanyang kalmaw. Sika ata ba daw? Takabarbaro dayta t-shirt maw. Ay, kituwa na. Kadigdigos ko pa ya. Dayta pa iti may isa. Nyangkel kaw, saan ngagdigdigaws? Kanawan baro abado na. Ay, sa dino nga itinanggatangam iti dayta t-shirt maw. Inutang ni Nanam Atuyan. Ha? Nagutangan na. Tama panak mamit umutang. Hanggang, mapanta mamit umutang iti bado ta. Amo kuno sa dino ti pagututangan ni Nanatuyan. Sa dinaw. Ay, bagaman. No kayat maw, mapantay jay. Sa dino, ti papanan nyo. Ha? Nangag na tani antay. Ay, di talangan tay. Nangag ko, amapan kayo umutang. Ay, saan? Ada aya tungtungan mi akastakin ni Kwarong. Ay, awanan tay. Ay, Awan ti kasta tungtungan may. saan kayo amapan umututang? Naa, Di yu tultuladan ni kumari tuyang anagano ti utang na. Tanarigat ti agbayad. Badong! Ay, nagtagsunon. Anyaya ti. Ha? Anya dayta? Ay, andan pagbuyaan ta. Nangalam iti dayta tibay. Inutang ko installment. It pangalam nga iti pagbayad mo iti dayta. Makamuditan. Alaan, tulungan na kun amang bagkat tayo nagta. Tagbuya taman. Nakitam ja impagkat da marito yang kan kabadong nga inyo nag-ijebalayda. Nakitak Indis sa agdaman ipod ijay lugan. Tibigayam day jay. No kasta.
Addan TV damari tuyang. Ay, nabayagan nga arapaap ko ti makagatang ko maiti TV. Ngam, awan mo ti gatang ko. Ay na, no siyak. Anu saklatan jay daan a radyok, mare. Iso ti pagdengdenggak iti drama. Nangalaan ngay nga ta ni Marito yang iti inggatang na iti dayja atibay. Ay kat, damagam akan kwa na. Ay na, makapagkatawa talaga. Ay, unay mo dahi ka pa nagkatawa mong tuyang. Kay, makapagkatawa gayam. Sana makapagkatawa dahi ito'y bubuyahin ta. Drama dahi ito'y. Ay, kunak man no makapakatawa. Di mo lang mawatan dahi. Drama dahi ito'y. Kay, bay anak ka nila nagkatawa. Kaya't ko nga ron nagkatawa. Adag tok-tok tao. Nanatuayan! Siya ka dahi to'y! Ha? Ay sus! Di nakautangak iti karni ti baboy. Umayak ang singir! Umay ka no ang singir ba daw? Kita pa ating bandar ka ngay. Kat, mapanak aglam mga ibagam nga awanak! Aglamang ka man ay. Nanatuayan! Ay, pagulbo din nakmanin ako na akon. Umayain! Ninanatuyang ngay! Awan! Rimwal! Ay! Anya nga oras nga agsubli! Ay, mabayag pa yung agsublay. Diyak amaw, nun niya nga oras. Ay na! Kasanungatan na masingir ko di utang na. Sabay Jodit na ita! Mare, imay ka di dita balayaw, di nagpautang kan ka iti karni ti babaw. Mas awak nga ron, Mare. No kasanuan na amuan na ti balay may. Intudok tay may gayam nagdamag kanya. Si kakiti mo. Nagadunga itudom, jay pa'y balay may. Kat, nagbayad ka? Panggapwak ngay nagbayad. Naa? Saan ka manin nagbayad? Ilam mga manin bay ama uma nga umay agsingay. Pare, adda ka di madlaw, maw. Madlaw ko nga abayan na. Ay, talagang awan madlaw mo, pare. Awan nga rod. Ay, Ay, anay. Apay nga binadekam ti sakak. di gaya madlaw abaro ti sapatos ko, Kaimbagam ko ba? Di mo badekan ti sakak. Kahit bagay ko mo lang dito sapatos ko, pare. Bagay mo. Nagsakit ti binadekam. Utang dito, pare. Ay, utang ipanakal mo pa. Nituyang kaw timutang. Kita ba? Jay TV may utang. Dagito'y baro abadok, utang. Nuwag sida kami tinaibas. Utang lata. Nalayang nituyang ko nga umutang kay. Wun nga raw. Nalayang Mike, naglamay. Ay, makapasangit mo't talaga na ito'y boy-boyaan tabadang. Ay, unay kamit tintuyang. Talaga, di mo mauawatan, ti buy-buyahan tanya. Anyasan, turay man English, naglawag ang maawatan. Sana makapasangit at buy-buyahan ta. Comedy na ito'y. Komedi aya. Isa ba? Komedi gayam. Ay, nanatoyan, umayak man ang singir. Di nakautangan. Ay, ilamang nakbatong darasam. Paglamang ka manay. Ilamang nakunaak darasam. Agdamag kapailaan. Ibaga kong ging ka, ha? Awan ka naw, nituyang kaw. Ay na, amok nga da dito ni nanatoyang. Ilamlamang mulaang. Di mo ayan ang ngagyan baga. Ay, sana mabalinda ito'y. No saan pa lang agbayad ni nanatoyang, ireklamo ka di barangay hall. Ay iso at ipangibagam, iti dayta. Apay, di na kaya't at talaga ti agbayad? Awan nga rod ditoy. Ay, ireklamo ko. Nagbayagan ti utang na. Ay na, Mare. Kapampanaw manan, di nagutagap iti karne iti babaw. Ay amok amaray. Inlam mga manan. Siyak pa iti konam. Talaga analaing kang aglambang anya.
Nalakalaang matagdumang tatultulungan nak ni Badung ka. Ay, sumot lagayam. Nay, ada sumungad ang nalabaga ang motor, maray. Ha? Ay sos, isuday tadi agsingir kanya. Ay naskan nga aglamangak. Nagdirit sumot, maray, jay motor. Ay, wala. Ay, saan na si Mardeng dito'y tersinam? Papananangay nga. Ada siguro mapanasingiran di ta abagatan. Sapay ko matasaanan adumagas dito'y tersinam. Tapno makapagin mistorya tatay. Apay asinong dagiti nakapila ijirwar ko raw. Ireklamo da kanu ni nanatuyang angkal. Ha? Amin dagita? Unang kail. Ay, Nakautangan amin ni nanatuyang dagita. napakarami mo't daytan. Jay Bombay. Nakautangan na iti 5-6. Jay Sumarsaruno kenkwana. Nakautangan na iti Karnay. Jay mo't may katlaw. Nakautangan na iti Tibay. Jay may kapat. Nakautangan na iti Badbada. Ay, agasam nga dayta. Ilimlimangan na kanu amin ida. Numapandaag singir. Isungag reklamo dan. Ay, pastra kami na. Kasaritak ida ama. Apay, papanamba daw. Kaya't nakanungarod ang makasarita ni Parinteng. Amangan no adda masabat mo ditang agsingir kanya. Ibagam nga awanak ha. Siyak lang, ti para ulbod mo. Kag kanya ngay. Agnom-numar kamot kadagiti ututangan. Wadayn. Oray mababay na ka, nitikas tangan aramidaym. Ay na din tumo lang amin mauman dagitang agsingsingayr. Mauma akto pa yan naglamlamang. Nawatim sinsinyas ka. Apay nga min tayo sinsinyas mo pailaan paray. Kabay lang mo tiyagsaw. Ibaga mo na. Mangagngarod ni tuyang mo. Saan na mangagparay? Kinod na tultulan na ni tuyang ka. Aya! Iso nga uri pigsam. Saan na mangag? Ala, ipagamaw. May nagreklamo dagiti nakautangan na. Ha? Nagaduda. Ay, aduda. Ipabalod da kano ni tuyang no di agbayan. Apay ipalubos mo ang mabalod gapo iti utang. Ay, saan mo ta paray? Ingkang garot ka sa rita tabayadan na ida. Wan paray. Ibagak na itaking ko na. Tulungan kit ding agbayad ah. Ay, kituwid na dalaki di pagbayag ko paray. Sige nga! Badaw, mapanak ijay tersina ni Marikwana nga. Si kapay lang tagbati dito'y balay. Nuad naman na nagsingir king kay Jay. Kasanungay. Nanatoyang, umayak man agsingir. Ay, badong, ilamangak. Darasam. Ilang mga bayadam kay den Jay utang mo. Kababaeng. Nanatoyang! Way, numayag bayadain. Wala, inkabayadan ay. Ilamangak kunaknay. Inkabayadan ay tay kang katipagbayad mo. Lamang ka, lamang. Ay, nabayada mo di utang mo akarnay, maray. Wan amaray. Sana kung ngimutang tagungot ni Badungkaw. Jay nalabaga ang motor day tao. Umay na kan samat singiran. O, nakita na kan. Aglamang kan ijay likod. Sana kung nga aglamang maray. Tagbayad akaw. Ay, adaya pagbayad mo. Inikanak ni Badungkaw. Ang saan kung nga agutang pay. Ay kat nasaya at matno kasta, maray. Nga may narigat ikanayon nga aglamlamag. Ay nanatoyang. Saan adakas ti umutang? Ngamnas ken abayadam daytoy iti umno at panawan. Tapno agtalinaad ti respeto kan ka dagiti nakautangan. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo